Welcome dito'y Ilocano Radio Drama Duha ka Libo ug 26. Ti Masakbayan. Patag, ti anak, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakitak idakit kita ang nakadyan kay abaro abak na nga, Joyce. Sino abak ng alakay? Tsaka dinalaan? Uray na laad tabak nang ko naman. Ngam saan amay panakal akakuyog amag na iti parke? Wano anyaman na pagpasyaran? Nga uray ado ti kwartana. Saan kang agrigat no dayjay ti pakiasawaam? Sa bagay, numapan iti opisina na. Mabalin ko lata ti rumuar nga agpasyar. Kat mabalin tayo lata ti agsisinarak dito eh. Mabalin lata ti happy. No arman nakmat dayjay abak nang. Patulak nga. No agbiagak mat akas doon niya. Kailangan ti aramidan tayo. Komporme kada tayo ti kayat na. Saan kayo nga agpadlaw nga aggagayim tayo? Tapno saan ang makadlaw dayjay alakay? Nasa umat jagayam mo nga agpabunyag gayam. Si katikang runaan na bisita na inton madanon day tangal daw. Uwan, mama. Siyak ti may sa aninong. Apay no bang kita kamot iti asawa? Tapno maadaan kamot tan iti anak, iho. Umapal kayo kadi ang maadaan mo't iti apo ko, mama? Kasano, asinon to ti mangtawid ka dagiti kinabaknang mo. Nagpabaknang ka iti mano atawan, namawan mangtawid. Adun ti inaram ko. Ngam di dakmat kaya. Sa anak mat ngamin anak. Uray saan ka nataer, tabaknang kamot. Mansun pa iti balay mo. Mala. Bayan nyo. Padasak ti mangkita iti agbalin nga ina ti anak kon. Rambang laang iho, lumakay kan. Hello, nakaawag ka ma, Jerome. Ada ka di manin papanan ti tropa? Nakitak jilugan ti bak na abaruan nakaparking iti asidad ti restaurant. Iremedium ti mapan iti ayan na. Mapan kamot iti restaurant. O sige, ibagam no sa dino a restaurant tamapanak. Sige, ngam pagawaam tapno iti asidad na ti pagtugawam. Papansin ka. Madamag ko man. Apay nga aramidam daytoy? Siyempre nubak ng kanton. Siyempre, di nakamtumatan malipatan ka ni Erma. Si kanton ti manager, intun mapantayo ag happy. Sa bagay, addan pagtaudan ti pagbisyo tayo. Iso nga ron nga agalipnan. Sayang ti gundaway no mapalabas mo. Di kwarta na lang ti kayat ko kenkwana. Diyak kayat ti kinatao na tanalaan. Hay, mabalin ka di ti makilamisahan kan ka? Sana ka di ang makadisturbo? Ha? Sige laing, miss. Awan pa'y matikaduak dito eh. Sit down. Agyaman nak, Ada ka di or-oray makadate mo? awan ka date ko, tawan pa'y boyfriend ko. Ada ka di or-orayam akadate mo? Ha? Awan. Ewan gayam. Mabalin ka di ama-amuan ti madaydayaw anagan. Mabalin na tamat. Alright, tadi mo maala tinagan ko, numamuam. Italaang ang makisarita kiti naragsak akasarsarita. Diyak ngamin kaya ti agladingit. Bumakat ka no adagos ti kasjay. Itamam pa yan naragsak ka, bro. Dan samot mang parparagsakan ka. Italaang anak amok ti babae ang naragsak akasarsarita, bro. Agawa am ngarun-ngarman, bro. Balasang kadipay. Amangan mat no adan asawa na. Wan ngagpaiso. Diyak na damag no balasang pay. Angam, idi inawagak iti miss. Awan mo ti reaksyon na, bro. Barang maddaan kamot tan iti kasimpong halan, bro.
Sapay ko ma, bro. Nakakitaam ka di iti nasawa babae. Iti restaurant iti asidag, bro. Kanayon kano ama pa ni Jay. Tinasayaan. Kanayon nagtumat ti mapa ni Jay. Oh, kumusta ti banban ni Itan tayo abak nang? Ibagamon ano anya ti resulta ta magagaran kami. Oh, anya Joyce. Anya ngay. Anya ti madamag ko nami. Ibagamon ta magagaran kami. Ngarot Dandani kun maban ni Itan, kunayon sa. Ha? Ngam na makapanak iti mansyon da. Ha? Kuidaw day jay alalaki. Addan pagkaliyak, iti balit mo. Agawa ang ngarod nga artistaan tapno mairanod tayo iti kinabak nang na. Oray saan mo nga ibaga? Talaga aday dati aramida ka. Aglaylo akin ko na. Tapno maapanak. Kat, sa dinon tong haro ti pagkitaan nyo manan. Anya pa'y ngay, no saan nga iti restaurant? Wow! Iso ka di ti mang baybayad iti kaninyo. Siyempre. Alangan mo't asyak. No makilamisa anak kan ko na. No anya ti order na, isumatan ti order ko. Oh, agpada kayo ngarod iti taste no kas na. Adamay sa aputahing order na. Tinulad ko mat. Eh di ramanak, pway, naggasang ba't gayam. Ha? Kinan mo ka di kat saan mo mata kaya pinagasang. Kapilitan, tapno sa anak ama booking. Asaan ko nga amo day jay amakan. Adaak dito'y pare ki anabanog kan mabisin. Agsapsapulak iti trabaho. Ngam awan mat bakante. Nagrigat mat ikastuyan. Apay anasapa kayo nga minanang panaw kanyag. Nang. Sa deno man ti ayan niyo ita. Salwa dandak ko ma. Saan ko na may tuloy ti panagadal ko? Manipod, agpada kayo ana aksidente. Kasano akpay ita. Dagiti laang nailista di ta tigatangam. Alaam amin a resibo tigatangam, ha? Darasam. Uwan ma'am, ngam awan mo ti resibo tinatnateng. Ha? Apay ko mangawan? Di dumawat ka. Paisurat mo iti papel, no iso. Imbag ano mang tedda, ma'am. No di da kaya timangtad, saan ka nagumatang kadakwada? Iti sabali ti paggatangam. Ay, nagkunang kakit din. Saan damot ngamin amang mangted iti resibo ijay natengan, ma'am. Ipapilit na. O sarang day ta utak mo. Di mo ka dinangag timbagag itay. Ay, makapasurong. Mangbiro kakman iti mayat amang ted iti resibo. Taiso ti pagkatangak. Ipapilit mo't dayjay abakit amang alaak iti resibo. Na, ay, apa yan? Awan mo't tay wallet nga ayan ti kwarta pagkatang ko. Ay, At to'y ti wallet mo, nana. Nakita ka natin nagmo itay dya si Dag. ay naagyaman ako ay balasang ko. Nay, madlaw ko analiday ka. Apay, Mabisinak, nana. Diyak pa'y nang nangan. ay kaasi kamot. Ay ada kwartak dito'y. Ikan ka iti igatang mo iti kanong balasang ko. Agyaman ak, nana. Agbirbiro kak iti trabaho ngam awan mat masaraka. May saak akatulong. Nagswildo ak. Itad ko tinadumakan ka. Saan abale? Tapakpakanin nak ti amo. Agyaman ak unay, nana. Pasensya kayon no awatag ti itadyo. Awan ngamin pulos pangalaak. Agyaman akmatkan ka Tain sublim ti kwarta ti amok balasang ko. Dakdakkel ko matipukaw ko. No ipabayad ti amok tinapukaw. Kaya't ko nga isangpot mo ti ibagbagam a babae dito'y mansyon. Takilatisak man no bagay kayo matlaang iho. Padasek nga awisin, mama. Kita kami manan iti restaurant itangal na. Saan ka di matlaang apok
pukpok, day ta babae. Ni mamamat. Hapay ko maapokpok. Awan tanabit kayo pala nga nagamam mo. Saan napokpok, mama? Ipasigurado kada kayo anasayaat. Kan may sa nakaragrag sa kasarsarito. Ay, iho, ado ita ti babae ama nagpamaram. Anya ti makunayo. Imbaga nila at amapana kano iti mansyon na. Wan ko namon at amayat kan. Ure agden na kayo pailaan. Tapno mairanod kami iti kinabak nang na. Ay este, kinabak nang niyo. Ay na, naggasat ka no makastrek ka iti mansyon ti baknang. May sakan adon niya. Sumurot ak ngarod kan kwa na inton biga. Ay, wanang. No siyakla ko mati inawis na. Mayatak kadagos. Ay na, jak pa'y dimapaw iti mansyon. Ngam aluadam. Ang mga nointon nakastrek ka, kat di mo amuno sa dino ti rumwaram. Anya ti kayat mo asawan. Dakkel ti mansyon. Ang mga no sa bali aruangan ti umunogam no kwa. Di mo amo ti rumwaram. Hoy, saan mo't siguro? Nalabas kayo mat. Makitam ka di ti babae akas lamabisin launay amang mangan iti tinapay iti semento at tugaw. Ada itsura na. Ngam madlaw ti kinapanglaw na. Madlaw adaan ang dagiti kawas na. Numan pa'y nadalos. Nakitak mananday ta a babae iti may sa awaiting shed. Kaslaawan samot balay na. Ang mga numay sa dayta ka dagiti awagan da nga street girl dito syudad tayo. Saan ka di nga ado ti kakasta? Isuda tinalaing nga agsipdot. Nalabit akasta. May sa siguro nga street girl nga agpaiso. Wano saan? Squatter. Ay, sayang ti kinapintas ta. No kasta ti kinatao na. Ay, imbaglakit din ta sa anak akasta. Malas day ta at tao. Napartak ka matgayam, bro. Napasumbat mo ti babae asab-sabungam. Wen bro, imbaga nga rod ni mama nga awisag kano iya balay. Kaya't na makita. Kalay sa kadiadagusan, bro. Pagsasaritaan minto dayta bro, saan ko pa nga iniawis ti kalay sami? Sa bagay, nabiit kayo pa'y mat. May mayat no agkalay sa kayon. Tapno maadaan kamot iti junior. Dayta mo ti tartari gagayan mi ken ni mama bro. Ti maadaan iti maladaga mo ti mansyon. Saan ang mailadawan ti ragsak ti may sa apagtaangan no adda maladaga, bro? Makaikat iti stress, kan bannog no makitam ti maladaga. Magagaranak pa yan ang maadaan mo't iti anak bro. Anak, ti ragsak ti may sa pamilya, bro. No awan ti anak, naliday ti may sa pamilya. Adaman damagag, sir. Kasano no saan akayat ni madam ti sangput mo a babae. Di na nga takayat. Siyak mo ti mga sawa no bilang. Saan ka de nga imbaga na akilatisan na pa'y nga umuna, sir? Wah, kasano nga tangag paiso? Kasano no di na kayat ti kayan ayat? Isungarod adinamag ka, sir. Amok nga may hindi kababalin ni madam. Oh, basta isang put ko ni Joyce. Makaamuditan no anya ti sumaro no ama pasama. Wan matkit di sir. Ngam ti dakas na. No di na kursunada ti kaayan ayat mo. Ay dakas. Oh, pasensyan ni mama no di na kursunada. Siyak ti makidan na. Saan nga iso? Love, masapa ka rumor iti opisina. Tamapanta iya mansyon mi. Mano ka diat tao ti kabalay mo iti mansyon niyo? Nilaang mama, kanti katulong mi. Saan ka di nga istrikto ni mamam? Medyo advice stricto na. Iso abagayam laan. Ang mga no saan kami nga katunusan? Kidawak adi mo latakuman ikan kano. No adaman maibaga na adi mo kaya. Ikagumaak, love. Saan ko kung mga aramidan day ko? No saan ka nga ay ayatan? Oh, agyaman ak unay kan kalaf. Sapay ko ma.
tamanayon panaragsak na adwa. Mangnamnama ka, love. Nasingpatat, iso nga awan pagdanagam kanya. Mapan kami kanudya mansion, inton malam. Ay na, nagkasat kan gayam. Mapadasam ti agyan iti mansyon. No nakasango ni Oliver, kampay iti, nasaya atak iti inana. Ngam na awan to ni Oliver, pagsasawa. Nasingpet to nga tatiina ni Oliver. Nalaing ka no asumao. Ngam, saan ngagbalin kanya? No si kanto ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti inana ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakit? Nalaing ka no asumao ti ina ni Oliver. Ngam saan ngagbalin kanya? No si kanton ti asawa na, si kanto ti Reyna. Saan mo nga ipalubos at ti bakit ti Reyna? Talaga? Anya ko mati maaramidan ti may salaang abakit? Basta di nakamliplipatan. Tay tulagan tayo, ha? Si kati manager iti amin apapanan tayo apaglinglingayan. Para bayad iti magastos tayo. Ariglado dayta. Sana bale, inaldaw mo't arumar ang mapanagtrabaho. Lalaingam ti agpamarang ijay agayam. Dakkel aswerte tinasarakan tayo apagbagasan. Pihiman mat ni Oliver. Di na mo ti mapaspasama kiti aglawlaw na. Nalaing a negosyante. Ngam, nalalaing tayo. Mairanod tayo iti kinabak ng nanukas-kasan mo. Ni Joyce, mama, kayan ayat ko. Si kagayam ti bagbaga ti anak ko. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Adda basit a grocery nga iman maniharda, ma'am. Basit a grocery? Dayta kadilaang ti pagsapulan da? Owen, ma'am. Mama, agyan pa'y dito ni Joyce. Agyan ditoy? Sige. Haliwat man day ti a babae. Sige, tayo na pa isuro ti kwarto na, mama. Joyce, intan ni ti kwarto. Mama, excuse pa ya. Ala, intan Joyce. Okay. Garanggan diyang ti panagkita iti dayta babae. Awan panagtalag ko. Apay, anyo ti aramidan dagiti dua iti silid? Apay nagbayag da itchay? Tsaka mo ma'am. Ay, ingka kita no anyo ti aramidan da? Mabainak, ma'am. Da kayon at imapanmang tuktaw. Damaganyaw no anya ter aramiden da. Just ke ka babaunan. Ibabaon ka? Ngam sakit din ti ibaon mo. Kaya ngamin amaamuan, ma'am. Iso akas jay timbaga. Di ka nagrason. Ay, just kikit iti kastoy. Garanggan diyang atalaga. Sino ti garanggan diyang, ma'am? Siyak ka day. Ay, diya kamukan ka. Di nakasasao. Panawan nakman ditoy. Kasanungay, ma'am, to'y ilutlutaw. Da kayo ka diti mangilutaw. Ay, sinalbagkit di. Panawan ka man laangan. Papanawan na kataglutluto Kasanungay to'y ilutlutaw. Sapay ko, ma. Tamay ka nakiti adong anak, love. Anak? Ay, diyak pa'y nakasagana ng agsikog. Apay nga ro da nagmayat ka. Saan aga po takasta? Kat kayat konti agsikog. Oy, agkalay sa tanto. Saan ka di nga anak ti kapatgan iti agasawa? Wen, ngam saan pa'y nga itang kaputa sa anak kasagana? Okay. Ngam, masapol ang maadaan ta iti anak. Saan pa'y nga ita kunakmatan ka? Madanon to dayta. Balitok a kwentas ni Oliver. Sigurado ang nangina no ilako daytoy. Alaak, ta ilakok to. Di na madlaw adagos, ta adomo ti alahas na diti drawer na. Ibulsak. Kat
Inayadak ti rumwar dito'y kwarto ni Oliver. Apay ajak makita ti garanggan diyang. Napanan na ka di. Asino agaranggan diyang, ma'am. Asino pa'y ngay? Ni Joyce Nakitak mo't arimwar itay, ma'am. Dinamag mo kumano papanan na. Na, kunak ano nagpakada-kada kayo, ma'am. Talaga bastos na dya garanggan diyang. Kasla aso a pumanawlatan. Imbag pa'y dya aso, tagtaol. Tumalang kyaw itay nakitak dito'y salas, ma'am. Dinaam mo ngagdaldalusak iti igid. Panagkita kat saan anasaya at tigalad dayjay agaranggan diyang. Inawagan na kami mo't gayam. Ada ka din nadawat mo akwarta kanilab mo? Oy, saan ko alam dayjay? Adan alak akwentas na. Inlakok iji pawn shop. Iso nga ado ita ti kwartak. Wow! Ada kumamit masarakak akasta kabak ng alalaki. Oray na lang. Mangbiro ka nga mina, tap na damot pagkwartaam. Tulungan dakman, tapno makabiro ka. No, at dalakit di makita. Aramidam mo ti inaramid ni Joyce. Tapno tuloy lata ti panagsisinarak tayo nga happy-happy. Alang nga Rodan, agorder kayon, iti pagsasangwan tayo. Areglado. Siya kung ti agorder. Total, si kamot ti agbayan. No problem. Ado di tati kwarta, adi tayo pa'y naigaman. Sumagmamanupay laang alawas ni Joyce dito'y mansyon. Ngam ado dagiti galad na saan ko akayat iho. Ha? Apay ka di, mama? No pumanaw ka, pumanaw mo't. Intun dandani ka sumangpet mo'tan. Kan, di mo ka di madlaw, anak ka inom no daduma? Ha? Kunak man no dito'y mansyon nga umininom. Ado mo ti arak dito ya? Anyo dito'y mansyon? Ay, panagkitak ni ta babae kat saan ama ikarikan ka. Kanayon arumwar. Awan pa'y amo na nga aramidan no saan ati kanayon latan arumrumwar. Kasta ka di. Apaya di mo damagan ni Esther. Tinasayaat kat kasaritak, ma'am. Sa dino ka dito yan? Saan paya si Mangpet? Nasapa ka ngamin ita. Madamdama at dandayjay. Ati amo na kat awan kapay. Nagapuam. Apay ngay takalaan. Apay, damagam. Damdamaga ka diti naggapuam no pumanaw ka? Ha? Bastos ka agaranggan diyang. Nalipatam sabotan nga anak ko ni Oliver. Amok nga anak mo ni Oliver alaad. Ha? Agyaman kiti ada kinayat ko nga oray laad. Anya? Kastakit din ti ibagam iti anak ko? Ha? Saan ka maikarikan kwa na? Asino ko man ti maikari? Ha? Di pa danaalaan? Ha? Napintasak amay dilig iti anak mo, si Kaabakat. Pumanaw ka, si Kabastos! Pumanawak. No nilaad nga Oliver, timang papanaw kanyak. Bro, apay ka di analiday ka ita? Oy, iti sumangpet a kiyabalay di kalman. Awan pa'y ni Joyce. Iti sumangpet na bartak. Kanayon gayam arumwar no awanak. Amangan mat no adda pa ka kumikuman na, bro. Di mo ka di dinamag. Oy, amon bro. Adda kiti asidag tigate. Ngam nalingid tayan ko. Gapu ka dagiti masetas. Nangag ko ti imbaga na kini mama. Anya timbaga na, bro? Oy. Nainsulto ak iti imbaga na bro. Nangag ko ti kinabastos ng agsungsungbat kini mama. Anya? Di na rinespeto ni Tita Carmen? Dahil na tinakadismaya ak bro. Dahil pa iti may sa bro. Di na kanukayat ti agsikog. Anya? Saan anasaya at agalad ti babae ti kasta, bro?
Apay adi na kayat, amaadaan kayo iti anak. Napintas day ka, babae. Ngamlangan na tinapanglaw. Tinasayaat ka sa ok. Miss? O sige, bumalasiw kan. Thank you, sir. Pasensya no, nadisturbo ka. Sige lang, miss. Ala, agbalasyo kan. Agyaman nakmanan, sir. Sana ko na bumalasiw. Adapay gayang papanak. Sige. Pimanong. Oh, napaya ka sila nakitkitak daya babae. Diyak lang malagip no sa dino. Ne, timalyaw sa imisam. Oh, kasla na kasing-singpat. Manang Esther, imo nagkakaditi silid ko. Kanayo nakmat nga umununag no agdalusak, sir. Nabayagan Ewan gaya man niya. Adaman lang damaga. Awan ka diti sa bali nga imo nagiti silid ko. At dajay nakitak nga imunag ni Joyce dita, sir. Iti rimwar, tumalangkyaw. Kasta ka di? O sige. Rumwarak man. Kasangsang putyo, rumwar kayo manan, sir. Mapanak lang iti gayem kong akin kukuha iti ponsya. At dainak damagan. Punsya. Gumatang kayo manan iti alahasyo. Nagadumot ti alahasyo. Ne, apayan bro. Saan mo ta mailadawan tarupam? Ada mapukpukaw nga alahas ko. Napanak iti gayem tang akin kukuha iti ponsya. Nasara ka kay iti alahas. Anya? Apay nga dayjay. Kinita mi iti CCTV. Ket napan ijay ni Joyce. Isu tinangila ko iti alahas. Delikado ka nga ron no kasta, bro. Papanawa mon, sakbay ang makaaramid pa iti dakdakas. Ipatpatag ko ni Joyce. Ngam apay akas to'y matgayam. Saan anapod no kanyag? Masiguradok akwartam laang ti kayat na ka, bro. Makasarak kan to, itinasaysayaat, ngam iso. Nasaya at taddakan. Palabsak ti panang takaw mo iti alahas ko. Kanti panang basbastos mo kini mama. Ngam daytoy ti ladingitak nga ibaga. Umanaw kan dito'y mansyon. Anya? Ay, awan inalalak nga alahas. Kat saan ko abinastos ti ina? Nangag ko ti imbagbagam kini mama. Napanak met iti gayam ko. Ti akin kukuha iti pawn shop. Hadda CCTV jay. Nakita da ka. Inlakom ti alahas ko. Kunakon kat agarang ganjang ka, babae. Kumanaw ka no di mo kaya't abang payabak iti pulis. Saksi ti akin kuko iti pawn shop ti naramid mo. Isumabalin ka pa'y balod. Oh, di pumanaw! Agawam! Agtatakaw! Itaakla ang anang isang puti ti babae. Ngam saan anapod mo. Sayang ti arapaap tamaadaan iti maladaga dito'y mansyon, iho. Hanggang ado pa'y ti babae dita. Makasarak akto nga ta itinapod no mama. Saan nga ta akwartak laang ti kayat da? No, makaanak lakit di bayam. Papanawam to na. No papanawag, kat alaan na ti ubing. Kasanuak ton. Nalakalaang nga iremedyo da ita, iho. Iyaramidam iti kaso, tapno di na maala ti ubin. Sayang ti impay ko apo nagayat kini Joyce. Naimbaglaangan.
Saan kami pa yan nagkalaysa? Tano saan? Ang mga no inibusnan ti karga ti mansyon. Ado dita ti babae ko nakmanan iho. Nula ka tagbirok ka. Impa may samtumot nga minti negosyo. Anya tinapasamak. Api-api mano kay J Mansion, friend. Sayang. Naamuan ti laad. At tinakaw ko ti alas na. San nagtaki nga agina? Anya? Adamat gayam otak dahil sinalbag alak kay abar mo. Ang kastoy ti isingasing ko. Uray ta napintas mo't na Erma. Di isumatan di agpapansin. Anya? Siyakmat. Kaya't nakngata. Bak nang tiloko. Kaya't ko. Nalagit ta kaya't na. Padasang mga ti agpapansin. Mansyon ti balay na ko naman. Noyawid na kiji balay ta. Ije mansyon ta. Saan ko atakawan tapno di nakpapano? Dawatak adawatan. Si Ribam, tapno matagi ko ang tikinabak ng nanto. Nga, paranod kan tumot ha. Siyempre, mata. Friends forever tayo, mat. Noyawid na iti mansyon. Saan ko atakawan? Tapno di nakpapanawang. Dawata ka dawatan. Si Riba, tapno matagi ko ang tikinabak ng nanto. Nga, agparanod kan tumot ha. Siyempre, mata. Friends forever tayo, mat. Hindi pa'y ubing tayo. Tatayan di ka yun nga. Ukuyog. O si Kem, ikagumaan na rin agayumaan tilaad apak mo. Sige. Anya nga tataramid. Kan sa dino nga tatilugar apag kitaan mi kampay ini. Dahita ita, ti pagtitinulungan tayo a panunutan. Gayam. Bro, makitam ka di ti babae iti batog ti tawa jaro. Apay ka di ti babae, bro. Langana mo ti squatter. Saan ka di nga damit langan? Ha? Amin a tao kat addal hangana, bro. Makunam ka di a tao, no awan langana. Napintas ti kayat ko asawen, bro. Sayang lang. Tamay samot nga squatter. Anyam, popular ti rupa na kanya. Ang mga nuadda kaing ingas na nakitkitam. Kasta nga ta. Pasaray makita ko. Laglagi pag nga rod no sa dino tinakakitaan kan ko na. Sabalin sa madaytan, bro. Oo. Anya ko maasabali. Si Kaman. Tilaan. Makumikum amang kita iti wallet na amag kampay idi. Dong parat man. Naiwaris pa'y digam ko. Sorry, miss. Saan ka nakita? Adda nga min sa pulag iti wallet ko. Ayan ti wallet ko. Awan matan. Sapay mapanak ko mamangan di taas si daga restaurant. Apay, igam mo ka diti wallet mo ako nam? Kasaigam ko nga rod itay, sir. Jakmat makitan. Naipurwak nga ta. Tinasayaan. Tulungan ka amang birok, miss. Ang mga no adala dita. Sapay ado tinapatag akarga day di awalet. ID kanda dumapay. Awan mo ta makitak ti wallet mo dito, miss. Saan nga taan na batim? Miss, tinasayaan. Mapantalangan iti restaurant. Agsarita ta. Ada ka di trabaho mi dasidag? Nag-resign na. Takayat ko ti mapanigi abroad. Aday jay dagiti dadakkel ko.
Oh, kasta gayam. Agabrod ka. Ayawan gayam. Siyak ni Oliver. Anya ka di tinagan mo? Siyak ni Erna. Ada ka di matrabaho, iti asiday? At da opisina kiti may kadwa pasdak. Papabangak mo at day tapasdak. Nagduduma a pribado nga opisina ti agababang. Kasta ka di? Nagsorte mo tan ti asawam. Nang kagayam. Awan pa'y asawa. Oh, iti day pa nga edad kantaar mo. Awan pa asawa. Sigaman pa'y tinangibagaan na tayo. Sabali matirabak mo ah. Saan laeng nga itiro pati pakakitaan ti kinataar? No di kat iti aramid. Saan ka nagprogreso iti biyag? No saan anadalos ti panagpuspusom? Anya nga iti resulta ti panagsarita yu kanilaan. Naalilaw mo ka di? Nalakamot gayam abulaang kiloko. Imbagak laeng anataal. Kat napamulagatan sika. Anya ita ti sumarinong adang mo? Imbagak nga da pwestok di tamol. Tinulagak matigayim tayong aking kukwa apagparangan mi akukwa. Inawis ko nga umay kumamat gumatang tapno kanayon kami nga agkita. Masapon nga rod kanayon ka nga da iji apwesto. At ngayon ton mapan ijay, abda ka. Ay, kapilitan na kasta ti aramida. Ingka nga rodan iti pwestom kampay idi. Tapno maulaw manen nilaad. Nagkita tamanan dito jindaan balasang ko. Adda ka din trabaho. Awan pa'y mat nana. Didak mat kayat nga alaan, akas trabador. Ayan ka diti balayaw. Adayo ka di ditaw. Addaak idi iti pagadalan, idi nauram ti balay mi nana. Nairaman dagiti dadakkel ko ana uram. Anya, ulila ka adamang. Awan ka diti kabagyam amabalin mo abagkamaangan. Saan kami at taga dito'y nana? Taga Bisayas ka no, dagiti dadakkel ko. Naisarong dalaang dito'y. Kastagayam balasang ko. Mala, itad kumanin kan kato'y kwarta. Nagsingpet ka nana. Sapay ko ma, taumadupay tikaskan ka kasingpet. Diyos ko, adaak man nandito'y balay mo. Di na ko mabaybayan. Sapay ko ma, tamakabiro kakmat lang iti trabaho. Nilaang nana Esther tigayim ko. Isla ang tinangaasi kanyak. Di mo ko mabaybayan tigayim ko, Diyos ko. Anda sidiran na dayto yakapili. Dito yak paingagyan. Inakto manan agpidot iti basura nga ilakok. Tapno adda igatang ko iti kanan. Dito'y gayam ti pwesto ngayon mo, Irma. Gumatang ka di, iso nga imay ka dito eh. Wen, namsakbay na. Agtulag na. Anyang ikipagtulagan ta. Gumatangak iti ado dito'y pwesto. Ngam, rumwarta amapan mga niti restor. Areglado, basta gumatang ka ako nam. O, anya ka di kadagita tigatangam. Kaya't ko ti gumatang iti para iti katulong mi. Ken ti driver ni mama. Ngam, saan ko nga mo ti agpili? Kasano nga rod ang makagatang kano di mo amo ti agpili. Mabalin ka di asi ka ti agpili? Kwa, kasla siguro ken ka ti pamagiti katulong mi. Ken kaslamat kanyak ti pamagiti driver ni mama. Naggasat ka ti katulong kan ti driver yun. Agpaysotay ko na mga dakun-kunang ni Oliver. Kunang ko na kuma. Ngam nadoktalan nakit din ti tinakaw kong alahas na. Apay ngamin adi ka nagtutor. Nagtakaw ka adagos. Kunak ano di naman laong taado nga ro ti alahas na. O, kat,
Kumusta ti panagpampamaram mo? Kanayon kamin amapan mangan iti restaurant. Ay na, nagaram. Kampay di. Agpakiputak mo't tapno saan amakadlaw. No awisan na ka amapan iti mansion. Saan ka nga agpakipot pa'y? Agpamarang ka anasayaat, ijay bakat. Dayta ti aramida, friend. Tapno agbayagak iti mansyon. Inton kwan, kukwak tumat ti mansyon, no awan ton ti bakat. Kanayon kayo mutan nga agdate iti kunkunam nga erma, bro. Kaya't ni mga isangpet ko iya mansyon. Takilati siya na kano, bro. Jay damo nga insangpet mo. Pinapanaw na, tinakawan na ka. Gusto ni mama, bro. Mayati pa ng isangpet ko. Sakbay ngagkalay sa kami. Naduktalan na. Di kinaagtatakaw na. Agdua-dua nga min ni Tita Carmen. No napudnukan ka ti babae. Ha? Sapay ko ma. Tanapudno kanyak ni Irmo. Saan ko maati kinabak ng kulaan ti almanan na? Ang kasanod. Nukas matlaan ka ni Joyce ni Irma, bro. Ay, may payan naklakid di ti anak, bro. Anak tinapatag kanya kita. Sa bagay, lumaklakay kan nga awan pa'y putot mo nga agtawid iti mapanawam. Mama, ato ni Irma, insangpet ko dito yung mansyon. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Kan anya mo ti trabaho? Aday di sabali apagilian dagiti dadakkel ko, ma'am. Adamat iman manihar ko apagtagilakwan iti mall, ma'am. Akas tagayam. Agyan ka din dito yung mansyon? Ha? Diya ka mo kini Oliver, ma'am. Oliver, iho. Pag yan ang pailaan dito yung mansyon. Amumon, ti kayat ko asawan. Owan, mama. O ala, umay ka ta isurok ti kwartom, Irma. Kwarto ko nang, Oliver? Apay, di mo ka di kaya tagian dito yung mansyon? No, day tati ko nang. Sige, intangarudan. Makita kita ti galad day ta babae. Esther, inkay bagay di detective nga day patrabaho kan kuana. Darasem. Adda ka di managdakdakas apatiktikan niyaw, ma'am. Ipasurot ko kan kuana day jay nga Hermano Rumwar. Tapno maamuak no nasaya at matlaang a babae wano saan. May mayat ano saan nga agpakita dito iti detective, ma'am. Tano makita na ti detective, sigurado aliklikan na. Adda kalintagam. Amukat, no rumwar ni Oliver, sigurado a rumwar mo't day a babae. Kano surutan ti detective ti babae, saan na nga amaw nga adamang sipsipot kan kwa na? O sige, at makipagkita iti day a detective. Agyan di tarwar ti mansyon. No rumwar day nga erma, surutan na itinalimad. Danggan na, no anyaman ti saritaan da iti kadwa na itirwar. Rimwar ni Oliver, kat malamton no sumangpet. Kasta akmet, rumwarak tadamat papanak. Adakan ka no agyan ka dito yung mansyon, wano, rumwar ka met. Mabalin ka diti rumwar, ma'am? Oh, mabalin. Saan ka met abalod dito'y, no dikat, sangaili ka. Agyaman hak, ma'am. Rumwarak, tamapanak ijay pwestok ijay mall. Okay, adakan ka dayta. Malpaston ti pangal daw no sumangpeta. Kasi narak ko pa'y ngamin dagiti amiga. Awagak to ni Oliver, tasukunan nak ijay pwestok. Agkuyog kami nga agawid inton malam, ma'am. Adaka kayo dayta. Sige, inakon iha. Tagur uray dagiti amigak. Sige, ma'am. Mapanak matan, tagur uray mat dagiti kakadwak ijay mall. Kumusta nga itinataba alamas anaban ni Ita? Ada ka din ang dawat mo kay Kuana? Sa anak pa'y adimawa, tapno saan amakadlaw. Imbagak amapanak iti pwestok iti mall. Namati mat ti bakit ng inana.
Nalakamot gayam nga yadis ti alipuspos na gidya nga agi mo. Namati da nga ada pwestom. Idinto takukula ang tigayim tayo. Basit lang ang akanito ti onayan. No ibaga na nga kalay sa akin. Umanugot ak adagos. Tapno maaramid ko ti kayat ko ijay mansyon dagiti kunang. Lala ingam nga rod ti agpamarang. Kan, masiguradok akid dawon na nga ipaayam iti adungan na. Ay, jaklakid di kaya tagsikong. Day takit agkikiad ditan, ha? No way! Oh, mama. Itaman pa ngayon may kayo dito opisina. Iho, amom ka di a pinasurot ko iti detective ni Erma idirimwar. Anya? Paapay, mama? Iti resto bar tinapanan na itay rimwar. Katamo, gayam na dayjay a Joyce. Aniya? Agam amoda kin ni Joyce. Wen, pudno dayta, kinasinarak na iti may sa resto bar. Sinurot kan in record ti detective ti saritaan da. At dapay ket di kadwa da lalaki Naaramid yun dayta, mama? Diyak ngamin kayat nga aramatan na kati asino man arupat kwarta iho. Kat danggam ti saritaan da nga in record ti detective. Oh, atoy, danggam. Oy, dagiti awanan pain. Kaya't dak nga aramatan. Balang pantis dagijay ababay. Kagurak ida. Oliver iho, kasano pa'y ti tarigagay ta itama ang daan iti ubing ijay mansyon. Oh, sinalbag dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidak. Pagkunayak ti kwarta. Maikontra ka dagijay ababay. Iho, kasano pa'y itatitarigagay tama at daan iti ubing ijay mansyon. Sinalbag kit di dagijay ababay. Rupat kwarta. Makita dati aramidag. Pagkunayak ti kwarta kontra ka dakwada. Anya ti kayat mo asawan? Anya ti aramidam? Saan ko nakasapulan dagijay ababay ti biyag ko? Kwartak laang ti al-almananda. Ngam kayat ko amaadaan iti apu ko. Tapno adag tawid iti sanikwam. Siya kung ti makamo, mama. Ikagumaak ti maadaan iti anak. Ngam, diyak kayat ti saan mo aputo, tiho. Diyak kayat nga agampon ka. Oray siyak, mama. Saan ko akayat ti mangampon? Kasano ka nga rod amaadaan iti putot? No kaguram mo dagiti babae ako nam. Aramatak ti kwartak, mama. Bro, anya ka diti na panunot dagiti dua, takayat da ka pa'y alokwen. Wah, jak kayat apanunutan dagijay. Awan serbida. Saan ko asayangan ti oras ko amang panunot kadakwada? Bro, kasanon ti arapahapyo kan ni tita, amaadaan ti ubing, iti unag ti balayo. Aramatak ti kwartak, bro. Anya? Di ka mawatan, bro. Saan ko pa yung maibagay ta? Saan ko pa nga amon agbaligyak? Bueno sa? Sapay ko ma, tagbaligi day ta na panunot mo. Noan yaman day ta. Dahito ilang ti amok nga ultimo remedyo. Tapno maadaan na kiti anak. Magagara na kamangam mo. Noan yaman day ta, ana panunot mo. Apay ngay mawag ta. Anya ka di man na panangalilaw ti aramidam. Anya ka din ti sasawam, Oliver. Pagpasuko na kuman, tagawid tan ije mansyon. Saan kan adumapaw ije mansyon? Kunayo siguro. Kanayon dak amaloko. Anya ti kayat mo asawan? Di dak pagbalin na kunang akas iti bagbagayo kini Joyce. Amo kung ti panggapyo kanyak. Sinalbag kayo kiti.
Saan kayo ngagpagpakita kanyak no diyo kayat nga dadake sa mapasamak yo? Agraman ti lalaki akasabot yo. Saan apod no anyaman day ta na amon? Di ka naglibak ta da ebidensya nga igam ko kontra ka na kayo. Mabalin kayo akaswan. Yakla kaya tapagtakan kayo iti oras. Hawan sir-serbio! Dito iti nakakita akid iya babae nga eskwad. Sapay ko matagmay at iti isingasing ko kankwana. Ay, inayadik ti agpataray. Barang makitak pa iti babae. Oh. Ha? Ti babae ang nakatugaw. Oh, tinasayawat. Bumabaak, takasaritak. Adeta. Miss? Mabalin ka di makasarita ka. Siya ka di ti kasasauyo, sir. Awan mat kaduam dito Tapno at ako masabali akasaok. Madamatan nga agsarsarita saan ka di? Apay adamagan nyo no mabalin na kakasarita, sir. Importante ti pagsaritaan ta, miss. Kaya't kung awan ti makangag. Kaya't mo asawan. Agin narasaas ta, kasta ka di? Saan nga iti kasta? Angam, mabalin ka di? Nga umunag ka iti kotse? Tayo tangag sarita? Wano saan? Mapantay iti restaurant. Ado ti tao iti restaurant, sir. Mangagda ti saritaan ta ako nam. Naimbag ta nagsabat ta dito'y kalsada, tita. Ada ka din napatag nga ibagam, iho. Diyak ngamin maawatan ti imbagan ni Oliver. Apanggap na. Tapno maadaan iti anak. Ay, dayta kumamot ti damagakan ka, iho. Kunak man no imbaganakan ka. Saan na nga imbaga, tita? Ay, anya nga tati plano ti anak ko. Di namot kayat nga ibaga kanya. Desperado samot ti gayam ko, tita. Tila'y bagbagana. Uwan sa, ang mga nubo nga dayta ti panakapaay na. Nalaing nga agpaiso iti kalukwan, dagiti duaan ang loko kankwana. Mayat kumaadusaan dagiti ababay. Ngam di namot kayat apagtaktakan pay iti oras. Itataad data dito'y parke. Anya ka dito ibagam, sir. Kaya't mo ka diti agbalin na milyonaryo. Anya? Kasano ko, ma? Nalakaayamat ti agbalin a milyonaryo? Nalak. Ngam, ada ka sukat ti amin. No manugot ka, ada kontrata apirmaan ta. Anya kumaday ta kontrata? Agbaliw ti biyag mo. Ken ti kasasaad mo iti biyag. Ay. Tangdanan ka amang isikog iti anak ko. Anya? Awan ka di ti asawam, sir? Aapay adi mo pagsikugan ti asawam. Awan asawa. Agpanunot ka. Kabayatan na masikog ka. Agyan ka iti mansyon ko. Aagyanak iti mansyon mo? Huwin. Masapul nga da mga sikasukan ka. Katapaman na makaanak ka. Itad ko ti may sa amilyon. Ket panawam ti ubing iti mansyon. Addan pangrugyam iti biyag. Anya nga tati imbaga ni Oliver nga addang aramidan na tapno maadaan iti anak. Ngam di namutan kayat dagiti babae. Ha? Mabalin ayamot ti kasta, ma'am. Mabalin aya nga agsikog ti lalaki tapno maadaan iti anak. Day tangarod kat. Babae mo ti agsikog kan aganak. Uray tupay bakla amang ipasukat iti organ na. Kat saan ang mabalin nga agsikog. Mawan na, tawan mo't matres na. Kasano ko mga agsikog. Uray pabaliwan na ti iso amin na. Anya nga tati pampanunutan ni sir. Ay,
Day tangarod ti saan ko ang matukod a panunutan, Esther. Agpanunot ka na imbag, miss. Iawid kay di mansyon no manugot ka. Agpanunot akpay Saan ko nga amo pay ita no mayat day ta nga inbaga mo no saan? Pangaasim. Uray na yunak ti may 1 milyon. Uray 2 milyon. Umanugot ka lang. Kapasi ti mata na nga pagpakaasi. Agpanunot ka kumamis. O sige. Agsubli aktumanan. Sublian nakto dito sir? Uwin. Kat sapay kumatapat gamtikid daw ko. Kasapulak unay. Kita ak mantilistaak. No nagatang ko aming timpagatang ni Ma'am Carmine. Nana Esther? Day, si kamot gayam day tabalasang ko. Kumusta kang? Nasaya at mat nana. Adda ko maiyuman ko kan ka. Diyak ngamin amo no umanugot ako no saan. Anya ka di day ta. Adda ngamin nakakotsa nagkid daw. Nga ikanak ka no iti 2 milyon. Tapno agsikugang. Ha? Dangdanan na ka tapno agsikog ka? 2 milyon? Ay nasyakla ko man titangdanan na iti 2 milyon tapno agsikaw. Ay, nayain. Umanugot ka kadi. Adan kanyak ti papeles. Apaman ang mapirmahan. Iyawid kay di mansyon. Ha? Di nakto ka diranggasan no adda iti mansyon mo? Sa anak anauyong. Anak laang ti tarigagayakan ka. Nokas pangarigan ranggasan ka. Mairaman laki diti anak ko. Nagsikot ka. Masapol nga rod nga adamot tengal ko a papeles. Tapno adamot talgad ko. Una, sagay sa tay ti kopya. Permaan ta nga rodan. Karaman ko madita pag pinirmaan ta, di nakto dangran. Naibagam idinday ta. Iso nga imparamidak iti tulagan. Apag pinirmaan ta. Tapno saan ka nga agduwato. Apay ang naging sangpet ka dito, iti dungrit, a babae. Mama, saan lang ang nakasukat? Agsarita takalpasan na maitulod ko iti kwarto na. Doris, intan iti kwarto mo. Sige. Dito iti kwarto mo. Adan ba nyo dita? Ken kumpleto iti gamit iti kabinet. Aram hatag tilinaon ti cabinet, sir? Kukwam amin dagita. O ala, dito'y kapailangan ha? Inak kasarita ni mama. Agsukat ka, no kayat mo, at dapay pagpapintas dita to ka doon. O sige, panawan ka pa Oo na yan. Naglawak kan nagpuskol ti kutsyon. Kita man timbaga na akawas iti kabinet. Wow! Nagpipintas! Kan babaro dagiti lupot dito'y kabinet. Imbaga na itay ako kwak ka no. Kaslag tagtaga inapak. Jakla ko man mariing no agtagtaga inapak man. Ay, di mo ko naan apag tatak ko namdi dungrit a babae. Desperado ka ka din, Oliver. Saan, mama? Apay nga roda nagisangpet ka iti dungrit. Bayadak amang isikog iti anak ko. Nya, kayat mo ka di amalaukan ti dara tayo iti dara ti dungrit a parswa. Mama, Kasano no maamuan dagiti amiga? Akas tati ina ti apukok. kasano ko maamaamuan da, mama?
malaksid, no ibagayo. Nabintas ni Doris, Oh, napanglawlahan. Kidawag asaan niyo kumapapanawan, mama. saan lakit di amang ipakita iti panggapwak amang papanaw kan kwan? Pangaasim, mama. Agtanang kayo kumalaw. Dayjay adong ret ti rumbeng nga agtanang. Anya ka di tinapasamak gayam. Apay adi na kasinoko ni Oliver ako na. Mas daawa ta iti awaga. Makaungat. Amuna kanun ti inaramid tayo. Kasano na namuan? Una namat nga adda kano igem na nga ebidensya. Mabalin na tayo kano akaswan. Agraman ti lalaki akasabwat tayo kuna namat. Jesus, ay delikado nga rudan. Maaramid na ti mangikaso kada tayo. No pagandaran na ti kwartana. Amang ano pinatiktikan na tayo. Nalabit akas na. Ay, sayang tinamnama tayo ang mairanod iti kinabak ng nilaan. Saan tayo pa nga ron nagsisinarak? Tama nga no kalaat nga damang tiliw kada tayo. Murigatan. Saan ka di pa rimor ni Doris si Jay Kwarto naman ang Esther? Doris Colayo, sir. Asino a Doris? Di mo pa'y gayam amo ni Doris. Awan kay din sangpet ko. Isuti sa nga ili tayo ita. Sa nga ilay. Adda manen babaeng ainsang putyaw, sir. Wen, adda. Tinasayaat. In kaya ba ni Jay Silid? Nakasango tayo amangan. Ay, sir. Mapanakon. Ne, iho. Apay anas kan akasango tapay amangan dayjay adong ret. Mama, masapol at punta itinasayaat. Tapno sana pumanaw. Amangan no iso ti makaited iti tartari gagayan tanga ubing. Oh, sige madlaangan. Ngam inton makaanak. Pumanaw ka din? Dayta titulagan mi, mama. Rumwar ka kano dita silid, kuna ni sir. Doris, si kakading agpaisaw. Ay na, nagpintas kan. Nana Esther? Dito'y ka nga gigan? Wen balasang ko. Aguray ka. Ni Sir Oliver kaday, tiimbagam amang bayad kan ka iti 2 milyon. Oliver ka di tinagan na, Nana? Ay sos, ay jak ninamnamad ay to'y. Sikat ipinili na. Jak amo nga isugayam ti amom, Nana. Nasingpet ka di ti amom, Nana? Nasimpet, tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam kat kaya na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagururay da. Nasingpet ni Sir Oliver, tilaang inana at itumtumpungam ti ugali na. Pasablugam tapno kayat na. Kasta ka di, Nana? Wen, ala, intan ijay kusina, tagururay da. Sige, Nana. Ha? Dayta ka ditay insampot mo a babae, Oliver? Ha? Sat. Iti nakasuka. Oh, apay anak ka nga kalata namang kitkita iti dayta babae. Damdamagak no iso daytan, jain sangpet mo itay. Mama, adda ka di pa'y sabali. Good evening, Ma'am, Sir. Napintas ka ba't kayam? Ay, thank you, Ma'am. Uray da kayo, mat. Nagpintas kayo. Kasla kayo agkabsat laang ka ni Sir Oliver. Diyak amo ang nalaing kagayam amang rabak. Sana ka mang rabrabak, Ma'am. Kunak no agkabsat kayo ka ni Sir Oliver. Ngam, Mama, kunanamat kada kayo. Imunugun dagiti agina kadagiti silenda. Apay adi kamut umunag. Tulungan ka kadagiti trabahom, Nana. Angam saan kamut katulong balasan ko. Adda nagtulagan nyo ni Sir Oliver. Iso nga adda ka dito mansyon. Pakaragsakak ti tumulong kan ka, Nana.
Amin at trabaho, tulungan ka. Agdalos kan iso aminan. Ang umbilibakan ka. Napaisem mo ni ma'am. Katno ka na yun a Biyernes Santo ti rupa day di abakot. Una hinday ta Biyernes Santo, nana. Pudnuti ko na. No at damang tangdan kanyak iti 2 milyon ay sauce. Mayata. Anya? Mama, maragsakan at tamadlawon ti tiyan ni Doris. Wen garod iho. Ay na, adanto na po ko. Wen gayam. Mano ka diti imbayad mo ka ni Doris? Saan yun nga amon, mama? Idi damo. Di na kaya't ti matangdanan. Apay nga rod ang nagmayat matlaan. Nagpagpakaasi ak, mama. Anya? Nagpakpakaasi ka iti maysa nga squatter? Mama, adda maipaay tinakurapay, asaan ang maipaay ti may sabak nang. Adda na sing pata marigrigat, idinto ta adda baknang ama ng lilaw. Ay, sa bagay, pudno day ta imbagam. Adda dua nga insangpet mo dito a babae, nga magpadadamot arupat kwarta. Inalilaw dakdagi yababay, mama. Saan da mapagtalkan? Ang tatangdanan mo't ni Doris. Ngam dinak inalilaw. Siyak tinagpakpakaasikan ko na, mama. Addaman madlaw ko kan ka, bro. Kanahayon ka ang masapang agawid, Addan tumaamuam, ngam saan pa'y nga ita, bro. Ha? Sikamat, bro. Adda ka di rumbang amaamwak? Di ka agdanag. Sikati umuna ama ka mo, ngam saan pa'y nga ita. Di ka maawatan na talaga. Pagsidsid daawon na. At daamas daaw ka iti sumaruno ama pasamak. Ngam, pakaragsakak matlaunay. Adda ka di manan sa baling ayayatam? Apay adamdamagam. Sapay ko ma. Adi na ka manan lukwan tinasaw a babae. No asino man dayta. Apay ngaglinlinis ka dito hardin. Kasano na madangran ti anak ko? Narigat mat no awan ti ehersisyok, sir. Masapol ka doan ka iti doktor. Masapol ama ultrasound ka kano. Saan ka di may mayat no surprise no babae wano lalaki ti anak ko? Magagaranak ang mga modoris. Sige. No isuti ko nam, sir. Agtong palak. Mala, in ka nga rodan agsukat na mapantay ti doktor. Aguray ka man, sir. Adda malasin ko kada kayo. Gimwapo kayo, edi nagpapukis kan nagibarbas kayo. Amom Doris. Sika nga minti nagbalin nga inspirasyon ko. Kanti agbalin to nga anak. Ha? Kasta ka di, sir? Mala. Tinasayaat. Ingkag sukaten. Sige nga, Ruden. Umuliak iti agdan. Urayan nak dito eh. Sana mabalin. Masapol akibinan ka. Ang mga numay kagis ka. Madisgrasya kayo iti anak ko. Wow! Triplets ka no ti anak ko. Agyaman at unay kan ka, Doris. Triplets? Uwin. Diyak ninamnama at triplets ti anak ko. Ay na. Agawid ta ka din. Apaya kasla saan ka naragsak? Adda ka di parikot? Nabanugak lang. Inta nga, Ruden. Agore ka. Inayadam ti magna. Kibinan ka. Sana ko nakibinan. Kabailak ti magna nga oray di nakibinan. Nay, apay analiday kabalasang ko. Apay masakit anak nana. No ibaga ni Sir Oliver nga anak na. Saan ka di nga anak ko, mat? Anya ti kayat mo asawan. Saan ka di at inangdanan na kaamang isikok iti anak na? Uhen, ngam no ibaga na nga.
Alwadam tamasaktan ti anak ko. Nasakit adenggak, nana. Anak ta, kunana ko maa, ta anak mimet adwa. Ay, dayta ti saan ko nga amo, balasang ko. Awan mo't ngamin anak ko. Anak ko matyaday ti saklolok, nana. Ay, nasaan kan nga glitay? Magagaran la siguro ang maadaan iti anak. Isu akas jay ti ibagana. Adaman ibagak, sir. Idi ngamin nakitak ni Doris, naliday. Nasakit tinakam na, no ibagam nga anak mo. Anak yu kanumot adwa. Nasakit tinakam na? Kunam, manang Esther. Kasta tinaibagana, sir. Ibagana ang nasakit tinakam na numangmangag na. Kaya't nasawan. Anapatagmat kan kuana ti anak mi. Day tatipod no, sir. Masaktan di tao no iparupam nga anak mo laeng. Kasta ka di. Tinasayaat. Kasaok ni Doris. Masapula saan nga agsakit tinakam na. Tapno saan amabektaran ti anak mi. Rumbang laeng, sir. Iso nga minti ina. Rumbang asaan nga ikatun ti karbangan na kas ina. Kaya't nasawan. Masaan laeng akorta ti kayat na. Tanapatagmat gayam ti anak na. Ibagak ti pudno, sir. Nakikita ko ni Doris. No kasta mapanak makichinta. Anya ti kaya ti asawan? Itidamo a panagkita me. Natinag ko ti kwarta a pag-grocery kan pakichindak. Napidot na. Kat insubli na kanyak, sir. Doris, saan ko adinamdamag ti kinatao? Mabalin ka ti amaamuan. No asino dagiti dadakkel. Naisarong dagiti dadakkel ko dito'y Luzon. Gapo iti trabaho. Adak, idi ijay pagadalan, idi nauram ti balay mi. Nairaman dagiti dadakkel ko. Agmay saka? Kat awan ti umno a pagdangam? Day tatipod mo, sir. Pala, Guston. Di ka kumagsangit. Ladingit. No naipalagip ko kang katinalidam anapalabas mo. Tinasayaat. Lipati mo ti amin. Nagpidpido tak iti basol. Kat ilaklakok iti junk siya. Adon tinagaplayak at trabaho. Ngam didak inawat. Gapo siguro ta saan adisenti ti kawas ko. Mala. Hustonan. Saan kan nga agladingit? Maapektaran ti anak. Saan ka mapaniya opisinak? Imbilin ko iti gayam ko. Ada ka din napatag nga ramidam, sir? Mapantaman ni ti doktor. Masapol anasalon at kayo iti anak na. Nadagsanda. Agasam tataluda. Uray tapagbagay mo mateksikog. Ada ka di bagay asikog, sir? Nagkulti ko. Kas natambor. Uray tanapintas kalata. No adda tayo di ospital. Pangasim. Di na kumawawagan iti sir. Oliver Latan. Siyak ti ama ti anak mo. Apay aser ti awag mo. Nagmayat adenggan nga addan to anak ko. Agsipod ta anak ti kapatgan iti tao. Saan ka di? Napatpatag ngam iti anyaman apirak, sir. Amuyo, nakita ka dasal sa labayan ni Oliver ang masikog a babae. Ubing pay, kan napintas. Adan babae ang mairanod iti kinabaknang na.
Awan mo't nadama ngayon kasarna. Naragsak damot, idi nakita kida. Sa anak ang nagpadlaw, tamang ano ang muna tila nga ti kunana a lalaki akasabwat yu. Ay, nagmayat ko man no siyak ti aday jay mansyon. Nagbiitak ijay, idinaduktalan dati pa nagpampamarang ko. Uray siya nga rod. Naduktalan na adagos ti kaawan ti alahas na. Ita, awan namnama yun ang makaunag pa iti mansyon. Nang runa ita, taadan masikog akadwana. Dayjay ababa iti nagasan. Isulakit di ti mairanod iti kinabak ng dayjay nga Oliver. Nay, naragsak kamot itabalasan ko. Adda ka di makagapo. Oh, si kamat gayam, nana. Ay, nasalon at dagiti anak ko, nana. Kansaanan nga imbaga ni Oliver nga anak na. No di kat anak mi. Naragsak ka di iti maadaan iti anak. Wen, nana. Madamag ko man, nana. Balasan ka kadipay? Kas makita mabalasan ko. Sa anak ngamin arumrumwar. Iso nga awan ti umay agaram kanyak dito mansyon. Iso abim makbakit akon. Rumor kamat ngamin, anana. Tapno at dagaram kan ka. Ay na. Unsang agpaiso tapno maadda anak mo't iti anak. Agpasirpatak man itibak ng alakay. Anya? Amoyo, nana. No agkugtar dagiti anak ko iti tiyan ko. Makarik na ak iti ragsak. Nga oray jak pa'y ina nakita. Ay katun abalasan ko. Agasumot nga ita triple. Bro, kadagiti naglabas nga aldaw, madlaw ko akanayon ka naragsak. Agsipod ta dandani ako nagbalin amay sa nga ama, bro. Anya? Ulitan man timbagam, bro. Di ka man mangrabak. Bro, sana mabalin nga irabak da ito eh. Kanamom, ikarkararad ko. Asapay ko mata na salon at daamin intun madanon ti panagpasngay ni Doris. Anya? Nasalun at damin. Apay, manudaya. Triplets ti anak ko, bro. Ha? Dayta ti rimuar iti ultrasound. Sa bali a klase dayta arabak mo Di nakman pagbabartekan no nakainom ka? Agpaiso ti bagbagak, bro. Masapol amamati ka. Kasangay ni mami inton umay alawas. Masapol nga adumanen ti sagana. Ado ka diti umay dito, hinton kasangay na, nana. Saan mo't kit di unay, tatila ang asideg nga amiga na ti awisen na. Adda malagip ko nga isagot kan kwa na apakalaglagipan na iti kasangay na. Anya dayjay balasan ko. Umutangak pa'y man iti kwartam. Tay nakgumatang iti canvas ken pintor. Mangipintak iti portrait ni ma'am. Ha? Nalaing kang agpinta? Basit laang mahat, nana. Nasaw kanyak ni Manang Esther nga dakayat mo agatangin. Ibagam na niya. Ta siya kundi gumatang. Saan mo ko mga ibagbagak ni ma'am, ha? Sorpresak ngamin kan kwa na. Okay. Matungpal ti kayat ti Reyna. Anya, Arena. Oh, di mo ka di kayat ti agbalin arena iti pagtaengan? Iti tagtagainap. Mabalin. Ngam, adda pumudno at agtagainap ko namsa. Siguro. Ngam man-mano. Happy birthday, ma'am. Adto'y tisagot ko kada kayo. Oray simple, tanagtaod iti puso tinangirigalo. Anya ka din itoy. Luktan niyo ti bungon na, ma'am. Tulungan kayo ang mangikat iti bungon na. Ha? Nagpintas a painting. Nginginaan a painting. Nagalaam. Impintak, ma'am. Ingkagumaak para kada kayo.
Itaakla ang anak kaawat itinagpintas a regalo. Diyak nilamnama ang maisa kagayam analaing a pintor. Mama, kita man? Oh, Nagpintasin? Naglaing kang Doris? Among kadi anangin ti paintings? Adda talentum. itaakla ang anak kaawat itinagpintas a regalo. Diyak nilamnama ang maisa ka analaing a pintor. Kita man, Mama? Nagpintasan? Naglaing kang Doris? Among kadi anangin ti paintings? Adda talentum. Agyaman ak unay, Doris. Manmanuti adda talento na nga agpinta balasang ko. Agyaman ako unay no magustuhan niyo, ma'am. Magusto ako unay balasang ko. Iso ti kang runaan nga i-display ko dito salas ti mansyon. Nagpintas kang agpaiso dita, Mama. Kaslapud no aray na. Ay na, naglaing kamutan anang ipinta iti portrait ni ma'am. Uray ka di si kakat magustuhan mo ti painting, nana. Ay katsiyempre abalasang ka. Asino nga iti saan amang raem iti dayta kapintas a painting. Nakisalsalipak idin, nana. Nangabaabakak mat, kan ada premyo. Ay na, mabalin mo ti agipinta para lakaw. Nangina ti paintings. Nabayag day tangarapaap ko, nana. Awan ngamin pagpuunak. Nangina dagiti arwatan ti maysa a pintor. Masiguradok at tulungan na ka ni sir. Mabalin mo ti maaddaan iti gallery. Nene. Ganado ka kanayon nga agtrabaho bro. Kastan sa talaga ti dandanin agbalin nga ba? Di nakman disturbon, bro. Trabaho ka mat no kayat mo. Na, sa bali pa yan ti pa nagsungbat na. Sige, trabaho ak man langan. Narigatin. Kasta ka di. Sana tila madlaw mo. Bro, mabalin ka di amamuan. No apay nga inspirado ka kanayo. Saan na masapul nga ibagak, bro. Basta ita, awan parikot ko. Naragsaka. Nakaapal ka, bro. Ne, apay nga'y balasang ko. Sinapuyot mo ba't ti tiyan mo? Sa bali ti jar mo. Nagsakit ti tiyan ko, nana. Aga nakakadain. Tsaka mo, nana. Wan siguro kabulana kita. Ay, mabitla ang araw tapok kawak ni ma'am. Ay, ma'am! Nasakit ka nun ti tiyan ni Doris! Ma'am! Ay, jak ka mo, ma'am. Jak pa'y mat napadasan, tinaganak. Kawaga madam si Oliver. Masama na kaduami ang mapan di ospital. Ay, uwan, madam. Awaga kon. Hello, Manang Esther. Apang imawag ka? Busy ak ita dito opisina. Ado ti samsambot ko. Ay, sir. Agsakitan ti tiyan ni Doris. Mapan kayo kano iti ospital. Ha? Sige. Umayak adagos. Apa yan, bro? Matartaranta ka. Bro, si kapay lang ti makaamo dito eh. Inakod. Apay nga ta? Kaslan na uraman tigayim ko. Na yan. Nen. Apay, nagsubli ka mat. Nabatik ti tulbag ti kotse. Nabatik pa ti cellphone ko. Ayan dan. Sunsamat na nakaparabaw di talamisaan mo, bro. Ha? Ibatim ka di ti portfolio? Hindi sumat. Ayun, gayam. Nainayon ko gayam dita ti record sa kasapulan ni hospital. Sige, ditakan bro. Inakon. Ay, una yan. Itatamatartaranta. Adon ti maliplipatan na. Anya nga ta, tinapasamak. Mapantayo ka din? Kabalam ka di pa'y, Doris? Nagsakit. Makapag na. Ipitisak. Tinasaya. Agidda ka iti stretcher. Payabak ti driver ni mama. Densyo! Umay ka dito eh. Darasam!
Anya ka di pa'y ti alaan tayo nga ipanid sa ospital. Saan ko nga mo, mama? Dagiti pagsukatan ti aganak, ma'am. Dagiti diapers ti ubeng. Dagiti bottles. Kanda dumapay nga arwatan dagiti ubeng. Nakakargamin iti dakkel abag iti kwartok, nana. Pakialam. Naisaganam gayam amin nun balasang ko. When ma'am, iso nga mintimbaga ti nurse akasapulan kano ti aganak iti ospital. Nagdamagak ngamin. Anay ko, jak samat makalasa tan Oliver. Ano sang Doris? Kabailam day tayo. Agkararag ka lahat. Di nakabaybay ang tiapong. Saan pa'y kano amabalin ama panak iti delivery room? Saan pa'y kano arumwar nga nagsakit matan? Anay, nagsakit. Kung kalaan ka dagiti iba. Ibagam noon niya ti aramid. Matulungan ka itinasakit. Haprusam ti likod ko. Barang maapap ti uto tamarikrik na. Oo, sige Doris. Apusak ti likod mo. Di bagam iti doktor arumwarsan. Nagsakit na yan. Oliver, mabalin ting agtugaw ka pa'y. Kapay apag na. Agsubli-subli ka. Nervyosak namin, ma'am. Madanagan na kunay. Apeng amin ang nagbayag. Di mo't lang makaanakan. Uwan nga, Rod. Ay, kasanuda nga tan dito onag. Mabalin lang kung matisumrek dito onag. Ad-adda amadanagan ak itikas tangar aramidam anak ko. Ha? Ay, kastoy gayam ti aganak. Nakakaasim at ti babae. Talaga akasta. Sakripisyo ti aganak. Di mo amo numalasatam wano saan. Di mo't larumuwarin ti doktor. Nagbayag mo'tan. Nay, adda kayo pa'y lagayam dito'y ruar ti delivery room. Saan ka di pa'y anak-anak, ma'am? Agyan kami ka di pa'y dito nga agur-uray no nakaanakan. Ayun gayam anya. Ay, inak man ijay chapel tay nakagkararag, ma'am. Ay, uwan. Sige, aramidam dayta, Esther. Panawan kayo pa'y nga ron, ma'am. Mapanak ijay chapel ti ospital. Ay, Apayin, mama. Talaga ka di akastoy kabayag. ay na, di nakman pagdanagan, iho. Akalma ka kadilaeng. Adaytan ti doktor. Digdigusan da pa'y kano dagiti ubing. Ipandamadamdama ijay nursery. O anya, kumusta ko? Agyamanak iti apunta na kalasa takpay. Amo makadi. Idirimuaran dagiti anak ta. Ngagsasangit da. Kasla musika iti lapayag ko ti sangit da. Wala, mabitlaan. Mapano ko ijay nursery. Barang impandan dagiti anak tayo dyan. When Oliver, naglulumpo da. Agyaman ak unay iti apo. Tapi naraburan na ta iti anak. Uray kasano ti ut-ut anariknak itay. Idi makitak dagiti anak ko. Kasla na po nas amin nga ut-ut anariknak. Napalalo ti danag ko itay. Kunaknoan yan ti mapasamak yung aggiina. Itatada yun dito'y mansyon. Anya ti planong iho. Masapo la mga alaki tinar sa mga sikaso kadagiti anak ko, mama. Rumbang laeng. Pumanaw ka din ni Doris, apaman ang makapapigsa. Umanaw nga ta, mama. Saan ka di aday ta tinagtulagan nyo? Inton makaanak, kat itad mong titangdan na. Kat makaamun tumutan itibiyag na. Pangrugyan na, ti itad mo, abayad na. Kasaritak to, ma'am. No alaan na ti kwarta nagtulagan mi. Talaga nga alaan na, taisukat nga rod tinagtulagan nyo. Sa bagay. Anya nga rod, mama. Titulag kat tulag. Saan amabalin nga ibabawi? Itatanapigsakan. Alaam ka din ti 2 milyon mo.
kat pumanaw ka. Ha? Mabalin ka di. Asaan ko nga alaan ti kwartam, Oliver? Ang niya. Ang nagpinirmaan taday ta saan ka di? Kidawag ko man. Nga oray jakon alaan ti 2 milyon. Siyaklaangan tiyaya. Kadagiti anak. Ha? Saan mo akayat ito milyon? Saan ko nga isukat dagiti anak ko iti pirak, Oliver? Siyaklaangan tiyayan. Please, Oliver. Saan ko amay turad ida panhawan? Doris. Di namat kayat nga awatan ti kwarta, mama. Ha? Anya ti kayat na asawan? Ibabawi na ti tulagan? Ay, saan na mabalin? Di na mabalin nga ipanaw dagiti apukok. Saan na nga ipanaw, mama? Kinid daw na. Nga iso kanulaangan ti may sa kadagiti aya dagiti anak mi. Kayat mo asawan? Di na kayat ti kwarta. Dagiti anak na tinapatan. Kasta nga rod, mama. Kaya tiyo ka di man. Ay, sabagay. May mayat matlaeng no tipod no nga ina ti mga sikaso kadagiti anak na. Ngam ti alaem ang matangdanan. Mga alakla ta iti nurse akatulong na, mama. Rumbang laeng iho. Talo dagiti apuko. Narigat samot ti agawir iti talo nga ubing. Agyan nga rod dito ni Doris, mama. Wen iho. Nataltalgad matlaeng dagiti ubing. No adda ti inada ang mga sikaso kadakwada. Nasao kanyak ni Oliver, adi mo kanu tinungpal titulagan nyo, Doris. Pakawananda ko, mamam. May isa kayong mat nga ina. Kabaalan nyo kadi nga isukat ti anak kiyo, iti perak. Maawatan ka. Ngamdakkel agatad tinagtulagan nyo. Saan ka di? Oray sa anak abumaknang. Nulakit saan ko apanawan dagiti anak ko, ma'am? Dayawon ka. Iti saan mo akinarupat kwarta, Doris. Agyaman ak itikin naman nakaawat yo, ma'am. Saan kayo lang nga napintas? Nasaya at ti panagpuspuso yo. Gaputa imbagam anasaya at ti panagpuspusok. Paypayso akong, Doris. Agbali na kun anasaya at iti padak a tao. Dito'y latta kwartok ti pagyanan dagiti ubing. Tapno saan da amaya dayo kanyak, Oliver. Saan mo nga isabali ti kwarto da? Agsipod da di mo kaya tamay isabali ti kwarto dagiti ubing. Umalis kayo nga rod iti nalawlawa kwarto. Tapno nasaysaya ati pagdakiwasan nyo. Adaken ka dayta, Oliver. Saan ka kadi sumarag iti opisina yo ita? Saan? Impiyar ko pa'y kininawa ti opisina. Yak kaya timaya dayo kada kayo. Kada kayo? Saan ka di akadagiti ubing laang? Doris. Gapo iti kinasayaat mo. Nasursuro kang inayan. Sa anak ka di amay kari iti ayat mo. Oliver. Kaya't ko ano dumakkel dagiti anak ko. Adawagan da iti mami, mama. Apay adi mo kidawan iti inada nga ikasar mo. Ha? Kaya't yung nga ikalaysak ni Doris, mama. Wan iho. Amom. Agbalinton analatak ni Doris no yaramidam iti gallery na. Adun to ti mangraam kenkwana no agbalinton analatak a pintor. Dahita mo ti may sa kadagiti planok, mama. Iparamidak iti gallery ni Doris. No adda gallery na iti asidag, sigurado asaan ton apumanaw iho. Napatag ngamin dagiti anak mi, mama. Masapul asaan kami nga agsisina. Agawa ang nga rod nga isagana ti panagkalay sayo ah. Awan, mama. Itamat lang. Paisaganak ti amin. Imanugot matan ni Doris. Oh,
Matlagayam, anya pa'y ngay aramidam. Aggunay ka nga ruden, tapno adda maangay adakkel apadaya dito'y mansyon. Oh. Aggidan ti bunyag dagiti apukok, kan ti kalaysayo, kan ni Doris. Saan ko may ladawan ti ragsak ko, Oliver? Jak ninamnama kastoy ti pagbanagak. Maikari ka nga minunay iti panagayat ko. Tamom nga ipatagdag iti anak ta. Ay ayaten ka unay, Doris. Ay, ayatan ka mat, Oliver.